All India Radio Imphal Media Moyak Meter Zatum Somli Point Khat Kilohertz Sagyat Somgyat Lani Le FM Megahertz Salatum Point Ngapan Hongki Pongkya Paite Program Hi Tunin Tuthak LAKKHAWM Simna Le Don Mon Singa Kipan Phatna La Ngai Nai Nei Dingo Tuin Amasa Pendingin Don Mon Singin Asak Pakpal Zubang Tilai Ngai Ding Zubang khumlau zong Wai bangin kapang vong vein Damnun na thil na bang kiêu zong Do pa o hong pam paite O kanun na tuang yam zong bằng cây các nhám lâu rồng các sắc dây lá tê hồng ayo điều nó chăm nó căn đây lâu hàng các nun nó thế nào vẫn không biết Tanto cả hôm lung kim yên đâu qua đang đến gần hoa đẹp thấy bằng đẹp đi thiên nằm đi linh kim bằng những hoa ô căn non nó tuôn All India Radio Imphal Tuthak LAKKHAWM Asimtu Marsi Malungwani Government of Manipur COVID-19 Command Control Room Akipan Tu Jinglam Daksom Lekhatana Thu Ki Modung Zuin Zanta Kin VRDL Jenim Sa COVID-19 Natna Ve Som Lekhat Mu Swahinon Perzol District Akipan Kum Somni Lani Le Somni Leli A Upanu Meithum Chichanpur Akipan Kum Som Lekwa Somni Lenga Somni Leguk Ni Somni Legya Le Somthuma Upanu Meiguk Le Kum Somni Leli Le Somthum Lenia Upa Pasal Ni Hiwa Ni Som Lekhatte Hi Le Avekun Mumbai Apat Hongki Te Hiu Hi Tu ni tanin Manipura positive case za Somli Le Thum Phata active case Somkwa Le Khat Chiam Te In
tuni in rims a LAKKHAWM Imphal West District apat ni li Ukhul apat ni Thobal apat ni le Bisnupur Noni le Tamenglong apat khatiat pot sakinom Manipura damso aza som ngale ni ita a recovery rate percent som thumle guk point som thumle guk tungzo he Meghalaya asa khwabyak namunte honding thuwa holimna Meghalaya sarkar le sa khwa makai te neiwa hongtung ding zun ni som lelia kipan honding in thupuk na bol Deputy Chief Minister Preston Tinsongin again na a he to ki sai gen khop a hi nungin sa khwa makai te de na banga phalna pyak a hi komin biak na hun le mun azui ding standard operating procedures leng ko inom chi Arunachal Pradesh zanin COVID-19 na veili bu be hinon Arunachal Pradesh na ve tam namun pena ki gen Changlang district akipan ni thumle lohit apan mi khat hiwa amauti om namun quarantine center apat mu swahin ki gen tulalin Arunachal Pradesh COVID-19 active case form li gok chamte in Asama COVID-19 tung tang NGAIHKHIAK le NGAIHKHOM dinga Kwan Central Team akipan ni thumle Assam Chief Secretary in zanin haulim na nei Central Team ten zanma in Mahendra Mohan Chowdhury Hospital le Saru Sajai Sports Complex quarantine center ve na neiwa Kiran Shri Grand Hotel screening le sample center bana Guwahati Medical College and Hospital microbiology lab leng etkhyak na nei hi Zana Asama positive case som kwa mu swa thakto tuni tanin case sang ni zani som li le thum phata active case sang khat jasagi ni la sagi chamte in Assam Tinsukia district apaisa mei som ni la sagi gas line pok zaka gas huthe pot khia tuni tanin be nailo gas hu pot khia di kha boina twak in kwan sang le jaguk walte jangna dopna in kwan khat zela cheng Sing Thum Piak Ding in All India Limited in Zana Tinsukia Deputy Commissioner Officer Bhagjan Gaon Milan Jyoti Yuva Sangha te to meeting ane hunun thupuk na bolu Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY nume account holder te adinga kibol Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana scheme noya khathum sung chengjanga chiat account na thunding chi tuni in third installment June kha ading thun ki panta hamphat na tangten nisom nunga ki pan sumdro khethei dingu hi scheme noya first installment in crore som point som ni rekwale second installment in crore som ni point som gugle ni hom khia ki nomta Maharashtra migrant worker LAKKHAWM lekhat point som kwa velding akhwawa solti khita zun ni akipan Shramik special train jagat som ni leguk tungtonin paisa kinomu chi Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh ingena migrant worker te paina dinga Maharashtra sarkarin crores zakhat wasinta hidan lengen Secretary of Disaster Management Relief and Rehabilitation Department Kishore Nimbalkar inagena lockdown omakipan migrant worker lagguk point guk velding te relief camp sanga zali som ni lasagi a khoi hiwa tu ina hile Shramik special train tungto na non chat a hi nung me khatop tanin sing thum sang sagi zakwa som kwale lilal omta chi hi Mr. Kishorin again be na migrant worker tang khalai te ni tak sit le ten kining sing tak pia khi u chi hi Manipur Mizoram le Jharkhand Governor Lui Bana Delhi Police Commissioner Lui Vetmarwa Zanita Klam in Asila Hospital Goa atek na tin si ama akum som ya lesagi pha hi Vetmarwa in sangkhat jakwa som ya lenga akipan sangkhat jakwa som ya legya kikar Delhi Police Commissioner len sangkhat jakwa som ya lekwa in Padma Shri pa toina leng sang hi aban sangkhat jakwa som kwa lekwa December ni akipan sang ni thum June ni som le ni tan Manipur Governor Dinmun Analen hi Vetmarwa si natunga Prime Minister Narendra Modi President Ramnath Kovind Manipur Chief Minister M. Duran Singh Governor Nasma Heptula le ni poimo tamtakin sun tho puangu hi tunia dinga thuthak LAKKHAWM isim theyu hai tenga hi tuina bana donmon singina sang nang phat na la chi lai ngai ding qua
nong hit na langgang watay at po kimwa iyagi mong langyapo si Imphal wa matumay di dahil mapunti ng hamya nait na simtuin suteng lodi dailan oy seng lodi tang son dong at dailay nang pat na lang at nait na lamdang Paite mo na happy morning at yan kakaswat ahang baiit na ng tiyahin padya tulong ng tiyahin nait na sintuhin puteng lodi kailan oy seng lodi tang son dong at dailay nang pat na lahat ka nait na sintuhin puteng lodi kailan oy seng lodi tang son dong at dailay nang pat na lahat ka hunom lai tingin hon sangin chi le walzol tu to pa chi lai ngai ding LAKKHAWM kipia ng maging naghusto nga kaom hanggang hinon nagkiyap na lozong upis na lozong kanyang nagwalyang zong kung sangin LAKKHAWM kipia ng maging naghusto nga kaom hanggang hinon nagkiyap na lozong upis na lozong nagwalyang zong kung sangin
All India Radio Imphal Jingchangin Thatak LAKKHAWM Simna BYF EBCC Pearson Muntia Kipan Phatna Langa ina ine dingu Tuni Taglam Daglini Som Ligin To Kiton Ni Hunu Abeita Munsi A Paite program ngai ke tu ting ting omnom le mangpha